Wemthandeni Manqele ake ngikutalaphe nje okugcina ngci kabe yami ngeke ngiphinde ngikutalaphe emva kwale video. Lo muntu lona nina enimbiza ngokuthi umthandeni SK. Thina simazi ngokuthi untuntsuli ididi dunudunu mehle esikhova apetukile mfoka Manqele. Ake sixoxe umlando womona wakhe. Akumona kulensha. Njoba nimbona nje ibhala ipost lapha ku Facebook ithethisa uDJ Tira. Imthethisela ukuthi umqasheleni limithi. Uthi kuleyo post uyena obekumele akhethe ukuthi ubani kubafana bakhe okumele aye lapha. Mayikhuluma ngabafana bakhe ke siyazi ukuthi ukhuluma ngoSminoff. Ukhuluma ngoJiva Zimniki. Mayikhuluma ngabafana bakhe siyazi ukuthi ukhuluma ngalelo qeqebana lelo. Akakhulumi ngolimit, akakhulumi ngogatsheni, akakhulumi ngonto encane. Ngoba uyabamonazela labafana, akakhulumi ngosikweletu, futhi akakhulumi ngomjolisi. Siyakwazi lokho ukuthi labafana engibabalayo akubona abafana bakhe ngoba ngizoxoxela manje umlando womona wakhe. Wathi efika emculweni wamonazela indlamlenze. Wayitalapha wazwa ntshontsha ingoma yayo. Sithe sababa lokho. Wamonazela indidana ukuthi indidana yayiukhukhulela ngoqo inabalandela abaningi idla zonke indondo. Ingakho indidane ngaleso sikhathi yayineyindondo eziningi okudlula bonke abaculi ababecula ngaleso sikhathi. Ukhumbula ukuthi kwakhona omjikijelwa kukhona obabuthokozani la babe baningi nje abaculi abadala. Yamonazela le imonazela indidane yayitalapha indidane majini indidane indala kangaka kunayo. Kodwa lenja ngenxa yomona yayitalapha indidane. Hawu sithe sababa lokho. Yabuyela kuindlamlenze ngoba uKhuzani wayelo eqhululile nje ama hit album eqhululile nje ama hit album. Yabuya le yamtalapha uKhuzani, yatalapha omjikijelo, yatalapha alimgube ngenxa yokuthi labo bantu babe ngamaqhawe omculo ngaleso sikhathi kuyibona abathandwayo nabatrendayo nabadumile no TikTok babe ngakabukhona ke lapho. Uthe jika umjikijelwa watalapha indlamlenze engabutalapha untuntsula watalapha indlamlenze. I think ke lapho suggest ukuthi maybe untuntsula umyekelo ukuthi ingoba naku untuntsula ngaleso sikhathi wayewumlandeli webhova kanti umjikijelo wayekade eyigida ngoma lapha kwezebhova. I think ke wamxolela lokho nanokuthi kumjikijelo wayekhulile ngokomqondo. Wabuka nje nelevel ukuthi ngeke ngiyitalaphe lento ayikwazi nokucula. Yabona ukuthi umjikijelo uyayiziba indidane iyayiziba yabuyela kuindlamlenze yashaya indlamlenze. Yabuya indlamlenze yashaya indlamlenze. Badla ukuthi indlamlenze ke ibambe ngapha nangapha. Ishaya umtalapho ngapha ishaya ingoma ngapha ishaya umtalapho ngapha ishaya ingoma ngapha indlamlenze. Lo ushaya umtalapho kuphela ingoma dololo. Yaba nomona lensha. Sejiki indlamlenze yavela indlamlenze yaqhulula ama gold disc. Sixaxa samaxolo yathi gold disc. Inhlinini yoxolo yathi gold disc kuma albums. Nakhala eyasemdletsheni yathi awu lo muntu wenza ngani? Khuzani uthe sithe sababa uthi uqhulula ama gold disc waqhulula indondo indlamlenze. Yaqhulula indondo indlamlenze. Yaqhulula wathi be umona kulomfana lo wasemdletsheni. Ngo-2020 ingoma kaKhuzani yayithi ijele. Kwakubusaphasapha wonke umuntu wayethi ijele, wonke umuntu wayethi ijele ngapha nangapha. Ngisho abaculi ngisho DJ, ngisho abaculi behip hop. Hawu le yaba nomona. Yahlangana noNgizwe Mchunu ixoki leli.
bakhokhombisa isijabane sesidingi samasemba ento ababeyibiza ngengoma ijazz leyana eyayithi angazi amageja aphukile ahlakula ukhula aphukile laphana bagijimisa lo masembu ukuthi ayophazamisa ingoma eyayithi ijele kaKhuzani ngenxa yomona ngo-2020 kwathi ukuthi aseyindlovini mawuthi uyithena amandla iveli wageyine kakhulu yabuya ngo-2021 yashaya i-album enye nenkosi phakathi kwakunengoma laphana eyayithi ngavele ngamnika ayi wathi sapha wonke umuntu wathi ngavele ngamnika soka athi uswayini wonke umuntu wathi hiya uswayini awusathi sababa saloko kwathiwa hey we madoda hey yanomona lensha abuya uKhuzani ngomunye unyaka lapho bazothi wathini konje ngomunye wathi umqele nethawula yaseyindlovini lo mfana waba nomona wathi uKhuzani uthenga indondo wathi indondo zamalahle wathi uyincelebane yabahleli washo yonke lento ngenxa yomona emonazela nje Dlamlenze thejika lapho kwafika umrozo wahlukanisa unyaka ayikazi imncome lenja umrozo ehlukanise unyaka wabongelwa yibo bonke abaculi lenja ayivanga imncome umroza ya kunaloko yaqhamuka seyimthuka seyimbiza ngebhola ngenxa yomona after that unto encane wahlukanisa unyaka lenja le ayizange imncome unto encane ayizange imbongele wabongelwa yibo bonke abaculi lenja yaqhamuka seyimthuka yathi abalandeli bayo ikhova ezimxhiliba yathi abazonde unto encane kuze kube namhlanje ikhova zamzonda unto encane ingakho unto emncane wawusumbone ehamba noKhuzani ngoba naye wayefuna iplace of belonging ngenxa ukuthi kwakuthe chithisaka bemthuka unto encane ngenxa ukuthi unto encane uhlukanise nje unyaka lenja ayikazi uyuhlukanisa hawu thema kulandela lapho kwabe yaseyindlovini yawuhlukanisa nayo baba west Khuzani waqala umcimbi othi egcwalisa spring picnic all white yagoqozisa nayo le ngenxa yomona yahamba workshop yahamba funeral parlor laphana yayogoqozisa eDustin le kwankomo zinyu porish emdletsheni yayogoqozisa konke lapho ithi umcimbi wayo isho umcimbi kaBabunala ithi umcimbi wayo thejika la ngenxa nje yomona nangu sikweletu bekumele ahlukanisa unyaka I think u2023 ngenxa yomona wakhokhoba waphindela estudio esephumile estudio waphindela estudio wayogoqozisa wahlanganisa laphana waqasha abanye abafana abanuka amakhwapha abazenzo olokhuzo odubazana qasha lenja la ngisakhumbula wathi ubani umeya nuka isihlamu bani umeya njani khona umfana kwakuthiwa umeya la ngazi umeya eshiphile kuphi la ku TikTok kwathiwa leyo meya leyo ayizenze uluve umfoka Dubazana ngoba kumaka uKhuzani ukuze kuhambe kuyomakwa ingoma kaSikweletu ekwakumele ihlukanisa unyaka ngo2023 ethi inje endlini ngenxa nje yomona uyabona manje after that kwazondwa ubaba uSigwebo Sentambo ngokuthi uSigwebo Sentambo wathola iBest Album of the Year yena lo untuntsule engakayitholi wamzonda wamtalapha wagibela phezulu kwekhanda likaSigwebo wamshaya abafana bakaMgqumeni bathola iBest Album of the Year wabashaya ngenxa yomona uyabona namhlanje uLimithi uqashwe uDJ Tira lenja lengenxa yomona iyamshaya ithethisa uDJ Tira ithi uDJ Tira ubengatshela ingani yona ngoba iyona ebizomtshela ukuthi imuphi wabafana bayo abafanelwe ukuya lapha kwaDJ Tira ngoba ukushuthi uLimithi akafanele
kumele kuye abafana bayo lentsha akumona kulensha kade ngithe ngikudalabho kokugcina mfana ezakho lezo tunsula